Ko ngā take hohonu e pāna ki te whakawhānau pēpi. Ko era te ngako o te hui ātau a te kura whakawhānau pēpi I tū ki te whare tapere o Rotorua I nā kua nei. E ai ki te whakapono, nā ihoa I tohu ngā pēpē ki o rātau māma. Nā ngā anahera aua pēpē I mau. It's exciting to be part of this world of theirs, ours, because like I say, these are the anahera who catch the baby. They are the first ones to catch the baby, unless the mother wants to or the father. I te whakanui I te reo oriori o hine te iwaiwa, me ana mahi katoa me te whare tangata. I pōhiri tia neke atu ke I te whitura o ngā kaimahi o te ao whakawhānau pēpē, arā ki te whare tapere o Rotorua. Me mahi pēnei te mahi o te harakeke, ne? Me mahi a te tikanga o ngā Māori I Wainganui te Pākehā. I didn't have a midwife, ever. They were all GPs. So it's exciting stuff for me to learn from our midwives of their mahi. Mō Māhia Wenda he kai whakawhānau pēpē. Tūturu he anahera aia I te hunga noho kāinga ki ngā huarahi o Tāmaki Makaurau. Te nuinga he Māori. So I go to them on the streets, I go to them in refuge, I go to them in jail, I go under a bridge if I have to, I go into a brothel if I have to. If that's where I'm going to see these women and give them some good care, well, that's where I'll go. E aia no hoki ki ngā tatau kaute a te kāreti whakawhānau pēpi. Arā ia tau, kei te piki haere tonu atu, te kaute o ngā mema e hono atu ana ki raro I aia. Arā I te rātau he 2 mano remarau, I tēnei tau he 2 mano whiturau. One girl I'm working with now was left in hospital at 3 days old because her mother preferred drugs to her. O ngā rā whakatā koia e nei me te mahatu o ngā kai kōrero, ka rongo hea ki tēnei hui huinga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.